Yeah, they down with this. Cause they down with this. Kia ora whānau, nau mai haere mai ki te aki tua Rotorua. Welcome to the live stream for the Super 8 fixture between New Plymouth Boys High School and Rotorua Boys High School. Kiki ana I te pōro ki Ngāmotu. Kia Rotorua te pōro. Taken nicely by Tyler Phillips, and Kiki McGarvey scores the first try for the day. Te try line. Te rā try line e kia nei ko te pai u. Oh, piro ka pai. Beautiful piro there. Kia Tereki Rogers te pōro. Maka tōri ka pai. Both teams obviously prepared well for this game. Kia Tauwaru te pōro. O ma pai tērā engari, pai hoki te rutu, a Ngāmotu. Pep Chisholm decides to take it out the left side of the field and he scores in that back left corner. Tatarawa ki te pai u o Rotorua. Te ahua nei, te pirangi a Ngāmotu, te whai hua mā te kakari, mā te moro, kara, kua whai piro. Ka te rarangi ara a Ngāmotu. Bang, straight through the middle again. O makaha tērā, ko atu, ko hieke. Thomas quick tap again. And Piro. Rā kua karangatu ngā paunua o Rotorua. O mai te pōro. Tommy Macbeth. And it's supported there from Tukuatuao, and so they Rotorua score another try. And so that is game here. Rotorua Boys High School versus New Plymouth Boys High School. Score 36-19. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this.